Saruan dulu na kaloko na Radio Fiji 1 ndo mwibiti na buungani binano. Nisambula binaka na ngono boro taki ni rongo sere na ngono nindreko malolo. Nisambula binaka. Oye wa meli kilangi. Ningi nama kati umena nungu bengi rawi maina moni tiki na warombuka na rua kina wana kaloko na ngono ni rongo mani besana. Waki na wono na ngono ni rongo sere na Radio Fiji 1 na ndo mwibiti na buungani binano yanu. Sambula binaka se kangone rongo na nonda bunua. E sa toka ne waka roe na kena rawa me na yadho endo na nrabu isinga se El Nino e na buku ni nraki mamadha henda ndonu makatiko na ngunungo. E rome i wakarita kana matambosi ni wai kena matambosi ni liba na nonda bunua e na kabe ndi indai na nondo itukutuku e na kena mani ni taki na waka ngataki ni wai kena liba e na loma ni ngunungo. Tukuna ne wakalesi-lesi ni matambosi ni liba Hasmukh Patel ni kebaka na tamani tiko na nraki mamadha na nonda bunua kasianga ni tau na udha e sana tauri waka na matambosi na kena itubutuba e sa tiko. Endo ya na kena waka nga unataki na wanondo ni liba kina wai kena bibunua e so. Pakaritaka ni songo na One Fiji Party mena besa utaki na tambana ni buli wambimbi na nonda waka buli di na ngone. Amai taboda tiko ni songo na kena itubutuba ni winga ravi na kabindi indai ka wakatokana itubutuba membeleta na buli na Education for Life. E o ka tikina e tolu na tikina o yana kena wakalisi mai na vita rongi karanda utori wakataumanda na ngone buli kena indikebi na kena risa unangas ni buli. E toka ni itubutuba ni winga ravi ni songo na kena indikebi na nondra mbure na ngone buli wala kata na vikor ni buli toro dake yana nonda bunua. E sambi taki ndana ni bisnis ya nadhala ni nona waka utamai kina nonda bunua he 5.1 na kilogaramu na wainganga ni bewa matintaki na pseudoephedrine karere na matabelo e mainandi e na kavi ni kua. E na nona watu ila watu ranganila wa Muhammad Agza e kaya bua na tamata mbitaki me waka rautaka e rua me rau waka nditaka na nona mbele mauti ka me waka sukana nona ni volatar ni durbanua. E waka rauti bua na tamata mbitaki me nando rera e kina stesini bisa mainandi maina maka ya na bisi nga tambu keve. Ambele mauti nandoni bisnis waya me so me ruan na undolu nandola ka sa toka na iwaka roa me kakua ni wale kibunua tani. Akirea na nona loya nandoni bisnisio ki teo ni buataki kina matabilu wai me kakua ni wakareta kira ramba na edhana na tamata mbitaki na nubuku ni nona toke nandona hotela manea sawa ka wakandoni na nona kerkere. E sa atu kita kina kisiongo kina matabelo e dhake melo toka na nangerongo vital ni kisi ni katini ni singa ni bula September. Kina ngito may katibaka na doon ni biwata bulidi ni mata timi ni viti Ben Ryan na vandre tolu sa ngabul na dorubo merabaka rotaki kina sota ni RB World 7 Series. Laure ni ramay luto e rua na dorubo karolewena na timi na mbaki sauti e abi leo ni kasau ke choeli luto may langi ya nabuku ni mabua. Rato ulewena na timi bakarota ki so karasa mata takauti na nonda bunua o yabi naso ni roko ila itinai isake kato ni mbao ki sikeli burona. Rato na kiamba madha o ruoti kuna dorubu karato nangai baka itabi na sota ni Obalau Sevens nyote ya sanagay dingita ki na timi ni biti ki na sota ni Oceania Sevens baka kina na sota ni Gold Coast Sevens na Australia. May dabe kiri na bakalala ka ni nonda itukutuku ni baka dhengu binaka. Wala wala siya matumay hana gana paro taki na yan robongi kebika na matomai buga tali tu na bisere waraki muni na gana paro taki ngo na yan robongi Anambula FM Nimbolo benaka oya ubika na isoro ranyo na tomani o mai na vito na kabe kina tini karuwa ng bongi lebu ena gana paro taki sekoya na yan robongi Anambula FM enambandua ena sere